Pored biografije o Srpkinji koja je u 3 rata bila vojnik i to najbolji, autor Milan Bogojević piše i o tome kako se sa 20 godina Milunka Savić prerušila u muškarca da bi prošla regrutaciju, te kako je ova heroina živjela nakon rata. Zašto komšiluk na Voždovcu kaže da je baba bila laf, zbog čega su je jednom godišnje posjećivali čelnici ambasade Francuske u Srbiji, zašto je zbog nje čuveni voz Orient Express zakasnio prvi i poslednji put u svojoj istoriji. Knjiga ima i mnogo fotografija, zvanične dokumentacije, pisama, a autor je i naveo i detaljno objasnio njeno ordenje. 2009. ja kao bivši podoficir Kobre, specijalne jedinice Vojske Srbije, saznajem da je najodlikovaniji vojnik Prvog svjetskog rata bio Srbin, odnosno da je bila Srpkinja i da je bila žena. I to je jedna informacija koja je za mene bila onako vrlo ekskluzivna, da ne kažem šokantna u tom trenutku. I ja kao bivši neki profesionalni vojnik krećem da istražujem malo više o Milunki Savić i onda nailazim na tu srpsku strašnu boljku da mi zaboravljamo takve ljude. Da li znate da je Milunka prvo bila sahranjena u porodičnoj grobnici na svega 20 metara od grobova austrougarskih vojnika protiv kojih se nekada borila? Nepravda je ispravljena 40 godina kasnije kada su 10. novembra 2013. godine njeni posmrtni ostaci preneseni u Aleju velikana pored Živojina Mišića. Ono što se manje zna o Milunki Savić, da je Milunka Savić bila veliki humanista i velika žena. Ona je imala jednu biološku ćerku i nakon svog razvoda ona je usvojila još 3 ćerke. Od te 3 ćerke prilikom usvajanja znala je da jedno dete ima posebne potrebe, ali ga je usvojila. Nažalost, sve naše velike junake iz Velikog rata smo zaboravili. Posle Drugog svjetskog rata njegovali smo neke druge vrijednosti, tako da one naše istinske heroje smo, nažalost, zaboravili. Na svima nama je sada obaveza da se sjetimo svih njih, ne zbog njih sami, nego zbog nas, nego zbog budućnosti naše djece i našeg naroda generalno. Veče posvećeno srpskoj heroini organizovalo je Bijeljinsko udruženje Kraljevina Srbija i Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 u saradnji sa Narodnom bibliotekom Filip Višnjić.